Helo, i ofyn ydw i a fi wedi rheolo maes rhaglen sy'n gyfrifol am technoleg gwybodaeth yma yng Ngholeg Rhithwir. Yn Dolgellau mae gennym ni gyrsiau BTEC lefel 2, sef un blwyddyn llawn amser, a mae gennym ni gwrs BTEC technoleg gwybodaeth llawn amser 2 flynedd lefel 3. Ar y cyrsiau yma, byddwch chi'n dysgu sut i ddefnyddio'r cyfrifiaduron yn iawn, a hefyd yn bwysicach sut i creu adnoddau i fynd ar y we, gemau newydd, sut i defnyddio fideo a sut i defnyddio sain, sydd yn helpu chi i mewn i mwy neu lai unrhyw ddiwydiant sydd yma. Yn Dolgellau mae gennym ni sawl laboradau technoleg gwybodaeth gyda cyfarpar modern sy'n gallu helpu chi ffilmio a creu adnoddau dewis bob. Os oes gennych chi unrhyw diddordeb mewn unrhyw agwedd o technoleg gwybodaeth, rhaglenni, gwneud ffilms, gwneud gemau ac yn y blaen, o gymorth bod chi'n gwneud cais ar-lein i ddod ato ni i Dolgellau, unwaith da chi wedi gwneud cais, fydd na rywun o'r tîm technoleg gwybodaeth yn dod yn ôl atoch i roed y cyngor ac i gwneud siŵr bod chi'n gwrs iawn i helpu chi'n ymlaen gyda'ch gyrfa. Diolch yn fawr. Helo, Paul Edwards, rheolwr celfyddydau creadigol yng Ngholeg Menai ydw i. Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau cyfryngau creadigol a chyfrifiadureg yng Ngholeg Menai, ar lefelau 2 a 3. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau teledu a ffilm, datblygu gemau a thechnoleg gwybodaeth. Os ydych yn angerddol am y pwnc, mae gan gwrs i chi. Mae'r cyfleusterau yn arbennig yn y coleg. Mae gan y camerâu diweddaraf, gan gynnwys drones a gimbals, ynghyd â studio radio ac animeiddio. Gyda datblygu gemau, mae gan yma darpar virtual reality diweddaraf ynghyd â'r PCs arbenigol hynod o gyflym. Mae cyrsiau i gyd yn hollol ymarferol, gyda'r pwyslais ar wella parhaus. Pa bynnag lefel ydych wrth gyrraedd, fe fyddwn wedi'ch ymestyn erbyn i chi orffen yma. Mae'r profiadau'n wych, gyda chyfleoedd i ymweld â studio teledu ac i fynd y gynadleddau megis EGX, y gynadledd gemau mwyaf yn Ewrop. Yn ogystal, yn teledu ffilm, fe fyddwch yn sgriptio, ffilmio a rhannu'ch campwaith. Hefyd, yn y cwrs datblygu gemau, fe fyddwch yn creu'ch gemau eich hunain ac yn defnyddio game engines proffesiynol diweddaraf. Yn technoleg gwybodaeth, fe fyddwch yn datblygu'r sgiliau diweddaraf mae rhaglennu a rhwydweithio, enghraifft Internet of Things. Fe fyddwch hefyd yn cael cyfle i weithio efo prosiect It's My Shouts i greu 2 ffilm bob blwyddyn i'w darlledu ar S4C a BBC 2. Mae'r bwyslais ar greadigrwydd yn yr adran, felly os oes gennych diddordeb i ddatblygu hyn ymhellach a byw bywyd creadigol, ewch yn gwefan am fwy o wybodaeth ac i wneud cais. Rwan, gan i glywed gan un o'n cyn-ddysgwyr sydd yn siarad am eu profiadau. I'm Thin Oldest and I'm studying 3D animation and games development. I decided to come to college because I felt like my opportunities were a lot broader than my old school, because comparing the two, on the different courses, I definitely felt that the opportunities were more there for me and what I wanted to do and were more directed to my career. As part of my course so far, I've done a lot of programming and creating a little 2D game just to experiment with different scripts and how games run and work, and altogether how to create one. At the college, I'm actually quite impressed with the facilities. It's a lot different compared to high school. You have a lot of access to different things that's to do with meals and drinks and everything, as well as what type of computers you use. There's a lot of different applications that I've never even seen until I came here. The college has definitely changed how I view things and the expectations that I see, because I've put myself as quite a competitive point now, because I see that there's a lot of people on the course and that you need to truly be hardworking and developing your skills constantly to be the best. After I finish the course, I'm hoping to stay on to go to the university here to hopefully then get my honours degree, and then I plan to move to Lincoln to work for Rockstar Lincoln, which is a QA testing company, so I can test games, make sure they're perfect for when they come out. For students, I would say if you're coming on this course, definitely try your hardest and be competitive, and just make sure you're willing to learn.